jewe nzabakiza sava wambitse impeta y'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze urupeta ruratakara rukavaho ariko urukundo nagukunze tiruzotaka bimbrahiriye imbere y'abantu imbere y'Imana Imana izobimfasha. Amen, 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 amen. Ngewe Nyandege Emima wambitse impeta y'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze nzagukunda nzagukundira umuryango nzagukundira inshuti nzakubaha nzakugandukira Imana izabimfasha. Amen, 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 amen. Yes. Jewe nzabakiza sava nagutoranyije mu bakobwa bose wowe Nyandege ya Mignone kumbera umugore w'indora uhereye none nzagukunda nzagukundwakaza nzakwitaho urwaye cyangwa uri muzima mu bukene cyangwa mu butunzi takiza ntandukanya nawe keretse urupfu ibimbirahiye mu kwizera Imana izobimfashe. Amen, 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 amen. Sawa. Okay. Ngewe Emima Nyandege nagutoranyije mu bahungu bose wowe nzabakiza sava kumbera umugabo w'indoa uhereye none nzagukunda nzagukundira nzakugandukira nzakubaha nzakwitaho urwaye cyangwa uri muzima mu bukene cyangwa mu butunzi ntakizantandukanya nawe nkeretse urupfu ibi mbirahiriye mu kwizera Imana izabimfasha. Walioandaliwa muze muhagarare nkahangaha takuja msimame kiangaliana kugira ngo okay ukoze cyane umugisha ababombi n'amahoro agashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe. Amen, amen, amen. Babasengeye neza cyane mu ndirimbo wameombea vizuri kupitia nyimbo hiyo. Nagira ngo mu byukuri mu rugo bw'ikimenyetso ciza boma ni ishara mzuri. Abantu bahagarariye aba bageni n'abakwe waliosimamia wakwe hawa n'abagabo bo kwizerwa tuzi ni washahidi wa kuaminiwa tunaowajua
niba mu by'ukuri ibyo tugiye gukora gukomeza kubasezeranya mubyemezanya musuhuzanye nk'ikimenyetso mwenyine nimara kudusigira abana banyu. Kubali mnaweza salimiana kama ishara ili mtuachie watoto. Yeme mwakomera amashi menshi cyane. Wapigie makofi mengi sana. Ariko muramukanyije mufite nk'intege nkeya sinzi ukuntu byabagende. Mwabonye ukuntu babikoze. Kubara mabigira gutya nuko nyine bitaza bisubirwamo. Mwari gukora twari kubasubizamo neza neza kandi ndabazi bose ukuntu basanzwe bameze. Mesalimiana mkiwa mmeregea sana. Ariko icyo twashakaga cyari kimenyetso kandi twakibonye. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Tulikuwa tunataka ni ishara na Mungu awabariki. Reka sava utere nk'intambwe ugere hano hagati na hagati. Acha tumsisi. Sinzi uko ziza kuba zingana nta kibazo upfe kuregera ugere hagati. Urakoze aho ni sawa. Yarantambutse. Eka Minyone nawe atera izindi zisigaye yageraho ngaho uri. Acha Minyone naye apige hatua. Mpamvu yo gutinda ngo zibiri ngo ngeraho zitatu ngo ngeraho zingahe. Wamuza gahoro gahoro n'ubundi wavuye kureka. Subira utere izindi ntambwe. Hatua zingine ukamkaribia. Hariya Savari. Sawa. Urakoze. Sava. Sanutera imwe ngufiga nanone. Nawe yagenze cyane kandi uwo mwenda w'abageni uzugora muntu kugenda urugendo rurerure. Na hii mavazi yao inachokesha. Uhereze Marena gufasha ururabo. Basi Minyone utampea. Hanyuma turaza gukomeza ibindi byose Sava yamaze kutwereka umugeni neza twese. Tafanya mambo mengine ukiwa umetuonesha bibi harusi kama ni yeye. Mutwikurure niwe ufite uburenganzira ariko urabikora gahoro gahoro. Tutayafanya pole pole. Hari kindi twomubaza? Je, kuna swali lingine tutamuuliza? Nta kindi twomubaza rwose. Hakuna swali lingine. Icyari kigenderewe cyangwa se icyo yagombaga kutwereka yakitweretse. Kile tulikuwa tunataka ametuonesha. Nagira ngo murebe hano mu bantu bose mwerekere hariya mu bantu. Angalia kwa kongamano. Hanyuma mufite indahiro zateguwe n'itorero. Muna viapo vilioandaliwa na kanisa. Reka babahereze microphone hanyuma umhere Sava. Utampea kipaza sauti. Umuru papuro na mikro wenyine pare. Utampea kipaza sauti. Tangire kumutoza. Pare muhereze mikro yifate wenyine. Tangire kumutoza kwirwanaho. Ngaho soma utubwire iyo ndahiro. Jewe Nzabakiza Sava. Nagutoranyije mu bakobwa bose wowe Nyandege ya Minyone kumbera umugore w'indowa. Uhereye none nzagukunda. Nzagukundwakaza. Nzakwitaho. Urwaye cyangwa uri muzima. Mu bukene cyangwa mu butunzi. Takiza ntandukanya nawe keretse urupfu. Ibi mbirahiye mu kwizera Imana izobimfashe. Amen, 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 amen. Arakoze cyane. Arakoze cyane Sava. Hereza Minyone nawe mikoro wenyine. Mare. Nuko bazatangira kumenya ko abana baye bakura. Muhereze nawe asubire nawe atubwire twumve. Yewe Emima Nyandegea nagutoranyije mu bahungu bose. Mwihangane gatoya babanze batunganye iyo mikoro nimba atayishize hasi cyane. Muyitunganye kandi nimba atari kibazo cyo gutungana ayiyegereze dukeneye kukumva mama. Wana mitambo mtachunguza kama ni microphone iko chini ama iko sawa? Okay. Yewe Emima Nyandegea nagutoranyije mu bahungu bose wowe Nzabakiza Sava kumbera umugabo w'indoa. Uhereye none nzagukunda, nzagukundira
nzakugandukira, nzakubaha, nzakwitaho, urwaye cyangwa uri muzima, mu bukene cyangwa mu butunzi. Nta kizantandukanya nawe nkeretse urupfu. Ibi mbirahiriye mu kwizera, Imana izabimfashemo. Amen. 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 Ubarikiwe sana. Imana ibahe umugisha mwinshi rwose. Hanyuma ngira ngo mufite impeta nk'ikimenyetso n'ubundi, kadusabe Revera Yonadabu aze hano ashimire ibimenyetso. Tutamsi Reverend Yonadabu akuja ombe pete hizi kugira ngo babone gukomeza kuzambikana. Basi wataendelea kuvikana. Mana mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye ku muhango mwiza uri hano gusezeranya abantu bacu. Tugushimiye kuko duhawe iki kimenyetso c'ipete itagira aho itangira naho irangirira. Nico dusabye kugira ngo bazagira urukundo rutagira iherezo kuko bamaze kubirahirira. Urukundo rwabo ruzabane nabo ibihe byose. Urakoze kuko byumvise ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze. Amen. Urakoze cyane mushumba. Hanyuma muraza gufundura ko gaseke birimo. Mtafungua boksi hiyo. Hanyuma Sava aze gufata impeta y'umukunzi we. Alafu Sava ataichukua pete ya mpenzi wake. Noneho aze kuyimwambika. Alafu atamvika. Ico gihe rero ubwo noneho ari buze kuvuga ijambo riri ku mutima wiwe. Basi atalizungumza neno lilio kininini cha moyo wake. Kubera ko ari gukoresha amaboko yombi, ubwo noneho pare ari buze kumufasha microphone kugira ngo ijwi ritugereho twese. Maana anatumia mikono yake miwili, best man atamsaidia kuchukua kipaza sauti ili tusikie kile atakachokizungumza. Yego. Pare usubire no ruhande kuko impamvu za mafoto, we usubire no ruhande. Yego. Wegereze neza, uzamura ukuboko kw'ibumoso, urutoki rwa kabiri uvuye ku gahera. Jewe Nzabakiza Sava wambitse impeta y'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze. Urupeta ruratakara rukavaho, ariko urukundo nagukunze tiruzotakara. Bimbirahiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana. Imana izobimfasha. Amen. 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 Yakoze cyane. Muze mwihangana, maze mwihangane twumve neza. Tumumva ko ari amagambo aremereye cyane. Aho tuze rero tubanze twumve neza. Ngaho zamura ukuboko kw'ibumoso nawe. Tafadhali itonde mimi. Watu wanyamanze kwanza tusikie kiapo, alafu ndio mtapiga. Ibiganiro biza bidutinza kandi dukeneye nko kugira ngo rimwe na rimwe twihute, bigatwara nyine umwanya nubwo biryoshe, ariko bikaja gutwara umwanya tukabitindamo. Rero mwihangane twumve mimi nawe abikore twumve uko bigenda. Ngewe Nyandegeye Mima wambitse impeta y'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze. Nzagukunda, nzagukundira umuryango, nzagukundira inshuti, nzakubaha, nzakugandukira. Imana izabimfasha. Amen. 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 Yes. Imana ibahe umugisha mu by'ukuri, mubikoze neza nk'abana b'Imana. Mungu awabariki, mmeyafanya kama wana wa Mungu. Usarere hari abantu twibagiwe kwiyegereza twembi na pasiteri itsinda ryihariye ry'abacuranzi. Kuna watu tumesahau kuwakaribisha. Siku mbatekereje nyine ubu nyine nibuka ko tutabavuze mu buryo bwihariye. Wenzake wapiga nzenze wako hapa na wajakaribishwa. Umucuranzi wese uri hano nahaguruke. Piga kinanda yoyote aliye hapa ili akaribishwe. Mugume muhagarare. Muendelee kusimama, muendelee kusimama. Ko muhaye mwicara vuba tutara Wayigisirimba. Senda ishimiye ko yasigaye kubera ko wabaye umugeni.
aba bantu ni abantu beza cyane, reka tubakomere amashyi, ibyabo turabigarukaho mu kanya. Tuwapigie murakoze makofi. cyane. Reka rero umwanya tugezemo n'uw'abashumba mutuzanire aho bapfukama. Wakati uliofika ni wa wachungaji kubariki ndoa hii. Sinzi ko biza kudusaba ko twigizayo bukeya hano Tuombe. pulpit kugira ngo dukwirwe. Hakika we, hakika Mungu ni mwema. Ametenda ametenda mambo. Ni Mungu wewe, ni Mungu asiyeshika. Hakika Mungu ni mwema. Hakika we, hakika Mungu ni mwema. Ametenda mambo makuu. Ni Mungu
Imani ibahe umugisha, Imani ibahe umugisha. Lakini dakika 5 nataka kuwapea wapiga keyboard. Sava mubonye anyongorera, ndagira ngo murabibonye, sinzi abaza bitegereza mubonye ukuntu anyongoreye, arabisabye. Waliochunguza mmeona Savaki ariko n'abacuranzi bari babisabye, nanone uwo munota iyo minota yabo pastor yari kuyibahereza, na bado mchungaji angewapea dakika hizo. Nimuze hano babacuranzi bose. Sava ni uja kuri sente, wapiga kinanda wote wakuja hapa, alafu Sava aende awapigie kinanda. Sava ni uja kuri sente cyane, kandi kubera kuko umwanya ari mutoya ntimubanzaga kugenda pole pole. Icyo tubahereza niba mufite impano, hagarara ngo banze batange impano. Muhagarare ngo banze batange impano, nta jambo muri hangana. Acha wao wapitishe kwanza gift yao, alafu mchezee Mungu. Ngani mutange impano abacuranzi mwese, ariko mwamwitabye kweri. Mwipange mwese ga muboneke. Mugere vuba vuba mwese. Iyi gahunda twari tuyisanganywe mu by'ukuri abacuranzi bose muri rusange. Programu hii ilikuwa kwa ajili ya Sava yazagira ngo twoja kuvyibagirwa, ariko ntitwovyibagirwa. Sava alikuwa anafikiria tunaweza kusahau, lakini hatuwezi. Muhagarare ngo banze batange impano, nta jambo muri hangana. Acha wao wapitishe kwanza gift yao, alafu mchezee Mungu. Ngani mutange impano abacuranzi mwese, ariko mwamwitabye kweri. Mwipange mwese ga muboneke. Mugere vuba vuba mwese. Iyi gahunda twari tuyisanganywe mu by'ukuri abacuranzi bose muri rusange. Programu hii ilikuwa kwa ajili ya Sava yazagira ngo twoja kuvyibagirwa, ariko ntitwovyibagirwa. Sava alikuwa anafikiria tunaweza kusahau, lakini hatuwezi. Siku Kazungu yagiye nyuma nani ngo muraboneka. Wihute rwose ucurange, tusiga umugeniga kandi tumwirukanse nyabona. Pilote nawe natambuke, pilote ngwino nawe hano gira utere. Nimuririmba muyihutishe, kuko iyo abantu babanje bakamara indirimbo bakabona gutangira igisirimba biba bigiye gufata umwanya muremure cyane. Nyimbo muharakishe, maana mkiimba na mcheze dakika zitakuwa nyingi. Materaniro muvyihanganire.
Mbarikiwe sana. Barikiweni. Abacuranzi yebe. Ubongere. Ubongere. Oya ye ni mukandi kanya. Ni mukandi kanya. Kono mwiruse sinza aho mwari kugarukira iyo batakata. Ngani mugaruke rero ni mugaruke. Oya. Nabwiye abageni ngo bagaruke hano. Ntabwo nahamagaye abacuranzi n'abageni nari mpamagaye ngo nibagaruke hano dusoze iyi gahunda. Ni mugaruke hano. Abacurangire bagaruke. Oya. Wana harusi. Oya mureke gucuranga. Turabazi iyo mucuranze kubagarura ntibiza bitworohera. Uzi ko abacuranzi bose batazi kubyina igisirimba mwamenyereye guhagarara kuri sente. Nabarebye. Reka rero dusoze iyi gahunda muzukuri Imana ibahereze umugisha dusubize umwanya umuyobozi wa program kuona ya kwamba ni ndoa takatifu na ambayo imebarikiwa kupitia wewe. Katika jina la Yesu Kristo tutafurahia tukiona wavulana na wasichana katika boma hili. Tutafurahia tukiona amani ya kutosha ikiwa kama mto mkubwa, yule mto ambao mtu hawezi kuvuka peke yake na mguu. Katika jina la Yesu Kristo baraka hizo ziwe juu yao na sana sana waendelee kukuamini na kushikamana na imani yako katika jina la Yesu. Amen.